این از الله مهربان در حق همین سه کس همیشه دعاگو بوده که خدایا همین نفرها مقصد در جامعه بسیار شخصیت های گوییم لازمه و درکاری هم. یکی عالم که به همه معلوم است که اما چقدر تاثیر عالم در خودشم باشد. یکی با هم همین در مردم اخلاص کم زیاد شدن هم از علما وابستگی دارد. از علما هم وابستگی دارد. وقتی حضرت ابی دردا میگه خودش که صحابه جلیل القدر بود، گفت از پروردگارم بسیار میترسم. این اخشا من ربی، از خداوندم بسیار میترسم. از چی جهت؟ میترسم که روز قیامت نزد تمام مردم از من پرسه که هل عملت فیما علمت. همین سوال در من بسیار بود در اندیشه رفتم. آیا عمل کردی به همون علمی که ما ترا دادیم؟ از همین سوال در روز قیامت بسیار خواطر. اگر تصور کنید که این صحابی بود، انشاءالله اونها اگر خدمت ها و سهمه هاشون همش رسیدگی هست. وقتی اونها بازم این قمه ترسن، امروزی کم بوده که در اهل علم هست، این لغزش هایی که در اهل علم هست، این کینه هایی که در اهل علم هست، این بغض هایی که در اهل که مثال علم هست، این نشستن ها و مثال غیبت ها و هر چیزی که باشه، یکی از باز مردم هم گویم از همین میل ای محبت هم البته این دور کردن میشه. واخه اینجا هم حتی بین در قرآن خداوند سوره نمل داریم مفچه آیت 15 است والله میگه ولقد اتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. خدا میگه وقتی من داوود با همراه سلیمان علم دادم بعد همین علم گرفتن میگه بعد گفتن خداوند ما ترا حمد میگیم، ما ترا ستایش میکنیم که ما را از همه مؤمن ها با علم برتر کرده. اینجا در شرف علم هست. این نه با داراگی، نه مثال با جسه هامون، نه مثال با معروفیتی که داشتیم، بلکه با علم ما را از دیگرات برتر ساختیم. برای همین است که مثال در قرآن آیات زیاد داریم و در این باب که شرف علم یا عزت علم یا عزت عالم بسیار بلنده. خیلی حتی حدیث ها خواندم، همین جناب غزالی میاره در کتاب مکاشفت القلوبش میگه یوزن یوم القیامه مداد العلماء بدم الشهدا. روز قیامت میگه خداوند خون شهیده در یک پره ترازو میمونه و در یک پرش رنگی که عالم در دنیا نویسانده، خون شهید برابر یک رنگی روچکه عالم هست. تصور کنید که چقدر مثال مرتبه و مقام عالم که خون شهید برابر یک رنگی روچکه شد، یک رنگی نام قلمی که در دنیا صرف کرد. خود همین غزالی با در کتابش میگه لموت قبیله ایسرو عند الله من الموت العالی. اگر میگن یک مقصد محله اگر 100 یا 200 مثال خواجگی داشته باشه، همه اگر از بین روه این آسانتر است از اوی که یک عالی دنیا میگذاره. برای همین خدا رحمت کند جنونی را میگفت با زینهاری با 100 زینهار زبان از رنجشی مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد ز آزار دیدی مرد خدا شد. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت ولیکن به ادب عبرت نآموخت.
شناس ای کوردیل آتش نفس را، بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، ز بی اخلاصی آدم شد ز سگ کم. یا افلاطون میگفت، شیخ سعدی میراش گفت افلاطون دانا وقتی مردن، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. یعنی البته یکی از نفرهایی که آسمان، زمین، ببینید شب، روز، ملائکه ها طلب مغفرت میکنن، میگه این عالم ها هستن، اینا عالم ها هستن. برای بسیار بگیم حقیقتا زحمت هاشون زیاده، مهنت هاشون بسیاره، دعوت دارن، تشویقات ها دارن تا مردم مثال از دینشون، از میلشون، از محبتشون، از پیرویشون مقصد کنده نشون. و بسر عالم هم بسیار مسئولیت وزنینه. پیامبرم گفت است که اگر هر یکی از نفرهایی که دعوای علم دارن از اونا سؤال شود، ولی اینها در عوض سؤال جواب نگردانند، الجم یوم القیامه بلجام من نار، در دهن شمار عالم ها خداوند روز قیامت خیلی لجام دهن اسب زدگیان تدن دهن لجام میزنه خدا، لیکن لجام خدا ای علاوه ای آتش ای که کارش هم کاری مشکله. حیاتی با این هم بسیار وزنینه، مسئولیتش وزنین تر. برای همین خدای مهربان میگفت که در قرآن هم که یعنی انسان هایی که اگر وقتی که میدانند و نمیگویند، اینها را کبور مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اینها را عذابشون از عذاب دیگرها فرق میکنه، شکنجه اینها از شکنجه دیگرها فرق میکنه. بسیار اینها را مقصد حالشون وزنین تر است. برای همین وقتی که اگر توانه و کوشش کنه و در همین راه ایستادگری کنه و آن چیزی که از خدمت هایی که به ذمه‌اش انجام تیه، این تمام مخلوق خدا در حقش طلب مغفرت میکنه. حتی الحیتان فی البحر، حتی النملة فی جحرها. خدا میگه اگر حقیقتا تو در راه درست برای، حقیقتا از علمت مردم منتفع شوند، فایده برن، ماهی ها را امر میکنن در حق طلب مغفرت میکنن، مورچه ها در سوراخاشون در حق دعا میکنن. لیکن نباشه اگر تقصیر ها عکسش دیگر همش بالای تو دعای بر میکنن. یکم گفت انا همین است مقصد که انا در حقشون طلب مغفرت میشه. دویم چیزی که گفت این طالب علم هست، کسانی که بود در طلب علم هست، یعنی اگر به منزلت مقام عالم هم نرسته باشند لیکن در طلب همو هست، دنبال علم میگردن، علم جستجو دارن، علم تعلیم گرفتیستن. سیوم از خیار بوده است آدمانی که در دنیا سخی هست. اینها هم همه سخی نیست برادران، همه سخی نیست. ولی بسیاری آدم ها را میگوی که فلانی آفرین خیر کرد، خیر پولی محشر داره. آخی پولی محشر دار کمه، پولی محشر دار پره. چی با مقصد نامی اونها به سخی مشهور نیست؟ چی با این گپ برادر عزیز بسیار یک گپی همطوری ابلهانه که نسبت به که این پولی محشر داره، پولی محشر دار پره تقصیر ها. لیکن این سخاوت، این هم یک جوانمردی هست. این دم از روی اون چیزی که خواندم و دیدم خیلی ایمان کامل در کاره، خیلی اندیشه های دور در کار که انسان از مبلغاش
сарф кунаву то медона и одам хеле зирак будай ки азизои худо мегам ба дунё тавони уқбо хари. шайх Саъдӣ мега ба дунё тавони уқбо хари. бихар ҷони азиз варна ҳасрат хӯри. ҳаминҷа истода охират ҳам мехари. бихар бачам мега ки афсӯс мехӯри. бихар ки бисёр пушаймон меша. мега як нафар пеши ҳазрат омад паямбар гуфт ки ҳазрат ҳамин паямбар мега савол дод гуфт ки паҳлавон кияй ба нигоҳи шумо? паҳлавон ки аст? мега асҳоб гуфтанд ҳазрат касе ки ҳарифша пӯстша дар хоб мемолад. гуфт не, паҳлавон касе ҳаст гуфт ки ғазабша фурӯ мебарад. паҳлавон ин нест ки як каса бардори осмон даву дар замин бизаниш. ира гуфт паҳлавон намега. паҳлавони ҳақиқӣ гуфт он касе ҳаст ки ғазабша фурӯ мебарад. оли дар қиссаи ҳаёти ҳазрати Алӣ меяд мега бо як одами бисёр мега дамта ба ғайрат мега ана рӯбарӯ шиданд, ҷанг шиданд. вақте мега ҳазрати Алӣ мега ҳамон одама дар замин зад мега ай хашми бисёр ҳамон одам ки ба Алӣ мега бадбин буд айми зер туфш кард мега. дар рӯи Алӣ мега туф кард. ҳазрати Алӣ як булош хес мега накушташ. гуфтанд ҳазрат чикор карди? мақсад ҳама тайёр буд. гуфт охи Аллоҳ мега ки вал козимина алғайз. касе агар ғазабша бихӯра мақсад ӯ аз зумраи муҳсинҳо ҳаст. игӯ мара ғазабнок кард. агар мо зира ай рӯи ғазаб мекуштум ин хайр надошт. гуфт мега вақте ки берун шид иллатша пурсид мега одам ки чива меодам мара накуштааст. гуфтааст дар Қуръон худованд гуфтагие ки касе агар ғазабша мехӯра ӯ аз зумраи муҳсин мега эмон овард. гуфт ки модами Қуръон ки ира гуфта бошад и одам ай хуни ман ки гузашта бошад ва Аллоҳ ки ҳамин хел фармоишо дошта бошад мақсад мега эмон овардан ҳамон одам. барои ҳамин мақсад гуфт паҳлавон касе аст ки вақте ғазабша фурӯ мебарад. о як ҳадис лайса шадиду бисуръа иннама шадид аллади ямлику нафсаҳу инда алғазаб. паямбар мега ку одамеро ки дин бисёр бақувватай ӯро мисол бақувват гуфтан намешавад, таноманд гуфтан намешавад. вақте касеро дидем ки дар болои мақсад нафсаш ӯ одам яъне ғолибу пирӯза ин одам мешавад ки паҳлавон бугӯед. баъд мега гуфт ки беавлод киро меган? мега асҳоб гуфтанд ҳазрат беавлод як касе ки фарзанд надорад. гуфт не, беавлод касоне ки аз онҳо дар хурдӣ касе нагузаштааст. агар касе дар хурдӣ аз шумо агар гузашта бошад инҳо дар рӯзи қиёмат шафоаткунанда мешавад барои шумо. беавлодҳо гуфт анаминҳо ҳастанд. гуфт баъд аз он мега гуфт ки фақир ки ҳаст? мискин ки аст? мегуфтанд ҳазрат касоне ки хона надоранд, пул надоранд, мол надоранд инҳоро фақир мегӯянд. гуфт инҳо фақирҳои дуньёанд, лекин фақирҳои рӯзи қиёмат пулдорҳое ки дар дуньё саховат накарданд, молдорҳое ки дар дуньё накарданд ё фақирҳои рӯзи қиёматанд. бо ҳамин қамаса шароити имконият лекин дар рӯзи қиёмат инҳо фақиранд. барои ҳамин мақсад албатта таъсири одамони сахиам дар ҷомеа беҳад зиёда ва бисёр одамони саховатпеша дар замонаҳои пеш бисёр гузаштааст. вале як қисса меорам, мега ҳазрати Талҳа ибни Убайдуллоҳ мега як нафар пешаш омаду шикоят кард. шикоят накард мега аввал омадаш дарафти ҳамин одам ягон эҳтиёҷ дорад, ин қадар ба мақча наздикест. баъд гуфт ягон хизмат дорӣ? гуфт қарздорум гуфт пеш шумо омадам. мега Саъд ибни Аби Ваққос файрод кард Талҳа. гуфт ки ҳамон замине ки ман доштум ба мақсади савдо кардан 90,000 дирам ман тада нақш кардум. таку ӯ вақт эҳтиёҷ надоштум, ҳозир эҳтиёҷ дорам, мехариш? мега Саъд овард дар халта пула дар пеши Талҳа мо. хоб
замин марда ки саъд гирифту ҳамун халтара бо ҳамун 90,000 дирам дар пеша меодам қарздор мон мега ака ин чизо ҳозир туғри намегирад мудофиаи ҳозира мақсад корҳои мода тасаввурҳои мода туғри намегираи баъд мега ҳамин қарздор мега вақте дид ин пули калона ҳамин хел мега дар замин шиш гирья кард гуфт чӣ ба гирья мекунӣ гуфт камай гуфт не кам нест гуфт ман бар ҳамин замин гирья мекунам ки ҳамин хок гуфт ҳайф бар ҳамин хок ки тори ҷавонмарда гу механобуд мекунад ҳазор ҳайф гу ба ин хок ки ман як одами қарздора ти аз замин табу фурӯшиву ма биги бира қарсабуд кар ҳазор ҳайф гу ба ҳамин хок ки тори ҷавонмарда механобуд мекунад барои ҳамин албатта мисол таъсири одамои сахӣ бародараз дар ҷомеа зиёд аст дастгирии ҳамиҳо дар ҳамин давраи ҳамин беморӣ хуб мақсад таъсири хуб расонад чи дар дарун чи дар берун бисёр дастгириҳои вазнин шида тарафи бачаҳои ҳамин маблағдор шароитдор ҳоло ҳамин се нафара дар иршодулқулуб гуфтанд ки осмону замину ин малоикаҳо шаб ва рӯз дар ҳаққшон талаби мағфират мекунанд аки иншоалло гумони мо ҳам ба ҳамие ки ҳоҷи бобо ҳам дар ҳамон списка ҳаст ҳоҷи бобо ҳам иншоалло дар ҳамин списка ҳаст худои меҳрубон ҳам мо ҳам дуо мекунем ки худованд дар ҳамон списка ҳам бошад дар ҳаққиш талаби мағфират ҳам бошад арзанда ҳам ҳастанд худои меҳрубон боз ҳам вақтшона хуш куна имоншона комил куна ҳамин ғайрат ҳамин муҳаббату ҳамин ихлосе ки доранд худои меҳрубон боз ҳам зиёд куна фарзандакоша худои ҷамии офату бало нигаҳбон боша ва ака одама ҳама вақт кам кам умраш ки рафтан гирифт баъд эҳтиёҷ пайдо мекунӣ ниёз пайдо мекунӣ дастёр мекобӣ аллоро дуо мекунем ки набиракоша ва бачакош ҳамаш то замоне ки ҳоҷи бобо муҳлат дораву ҳаёт дора ходим бошанд хизматгорш бошанд аҳли ҷамъияти моро худои меҳрубон имономона комил қадамои ҳамаи шумо дар ҳасанот нависад гузаштагона худо раҳмату мағфират кунад имономона комил нигаҳбон.